nenda kuikia kana kila mundu bebala wambia oibika balo bikete ona kwa muthenya wambe undu natangasie la na thukiwe studio tiwe ni tangasa au mundu usu confidence ila ni nayo mundu usu na kwiyikia kula ni thane na kwa o mundu usu tikwe na ye na kwa muthenya wambe ula na thukiwe studio either ni some news kana ni tangase nienda kwamba mbe kwetia aini maitu mbandi ya mbusiane mbandi ya mbunduki na mbandi ya kake nenda kwamba kwetia uwekeo nondo wandeto ila muna atabiwe ni Ken Wambua wa Maria ila tunamwetie stage amutae tamwini watene tamwini waambe yondo mukwambia nitunamunengia mwana stage amutae taini lakini neshua pyo ndeto ilo na mutabisie sina amwendesia na sina endesia ndo ingi ndo ambako ya mundu okiekete nai ige tuinoketa masinda none ma wanake tuinoketa masinda none ma beauty isn't na beauty context is it our context can I contest isu tuina sinda ni thasia ande na beauty contest tuina sinda ni thasia wanake tuina sinda ni thasia mundu la wikete nesa tuna sinda ni thasia kinengo cha mundu ona ketha nokie ekete first tumosa aili ou nondo tuisinda ni kinengo lakini Ken wa Maria aungama nae atabia mbandi ya mbusiane amotabia okiekete ngobia ya shilingi 500 gise kana ndukani beba ando batesa wango bia ya shilingi 500 lakini Ken Wambua wa Maria ni ndo kuya kanando na nena nesa tamutongoi tamundu atene mbandine ona kundu wiki yao mundu su tigwe wiki yao yambe ya mbandi ndo atabia mbandi ya mbusiane nesa na nenda kwa samanya kwa niaba ya athiani netie wekeo kwa mbusiane boys namba ile nenda kuitia wekeo kwa mbandi ya bunduki kwa niaba ya kisese cha athiani Ken wa Maria no narabise mbandi ya bunduki nae amu ya keu chake nikela kinengo aneta kinengo chake thekani na nikinengo kita mutwa abandu 90% ya kinengo chake kiyeso mutwa abandu ndo ambakwe ya mwini wendi ambaka finals wena mashabiki make mamukoniye kura na wena mashabiki make mamwekeyete na mamweke ambaka ndateka ya mweso ndo ambao mwe abayibandu wendete hauwezi ndo ambao mwe na teyete kila uya wa mundu bothwe idetwa kisese na niwege tumingwe na kosa mwanya onetie wekeo nondo ideta kisese to ibothasia uya wa mundu ideta kisese to imbandi ya mundu tibothetie Ken wa Maria take responsibility ya ndeto siake ilo na neni tena mwete itiata ya ini na tena mwetie anene na ini na imonia kana kinengo kiche no kimobiche bandu kinengo kiche ni talent pays isiwe ndeto ile tunenda kwiwa kuma kwa mutongo itosu tunenda kwiwa ayo ye ni karenje ini maito oyimatabyondo matona kwi conduct behavior undo matonyo behave undo matona kwebanga undo matona yunondo ni mwatwe kaini ni mwakwata esietwa going forward mwailete kwetha mu behave ata mwailete kwetha mu yebanga ata mwailete kwikata ane kana mubike balate bikete munengo ndai ya mwethe nesietwa amwethe na 1 2 3 ndo ambako kakwe ya mwini baibandu wendete hauwezi sema hivyo ambako ya mwini baibandu wendete na bango minimana te ikwebethia ngo minimana ndo ambako ya mwini baibandu wendete Ken wa Maria that was very wrong kiuke nae kendo titana expect ya kuma kwaku tamutongo iwatene tamwini watene wa mbandi uyambe ya mbandi ya kuya yata pepa la wambeye na rasta siaku paka woko bikabalo biketo mundusu na twanenga mbandi ya kundaya na twakunenga heshima lakini to yasiae ndo isonenga mundu ndaye wakati wa mana Prisonenga mundu ndaye okamunenga sio ndio wakati wa mana haiwezekani no mpaka tunenga nenda ya no mpaka tunenge uya wa kila mundu ndaye ya kwa niaba ya kisese cha athiani nienda kwitia wekeo kwa mbandi situ ila muna kwaziwe ndeto sia Ken Wambua Maria we apologize tunasema poleni sana ni tunengete uya wa kila mwini ndaye ya na ni mtu munengete ndaye ya idita kisese cha athiani na iwoke tumi oneni munetekelile niyo kitumia ni munetikilile kwiyusisha na masinda nwano mayitanithwe na kisese cha athiani kwa hivyo poleni sana Ken wa Maria that was very wrong na ketha ni batoneka no we apologize kwa iniasu ndo ambo discourage mundu pandu ba kumweni encourage pandu ba kumoni ondo tono thibasa pandu ba kumoni ondo tono make it in life ndo ambako komwe kinengo cha kuba ibandu kisa kutwa ndo no janja wa banza ndo na nini that was very wrong otherwise poleni sana na nitunatungie mubea ndo ni moneki nesa na ni kie na mashabiki maitu onde balamwe tunawapenda sana kisese cha Athiani FM nikimwendete na ichendete mashabiki onde na tunasema asanteni sana.